tamong ini, batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at Diyos. At ang timurin pagmasusyan tayong kapiesta ng Santa Agata, meto nga Birhen at Martir ng Santa Iglesia. At para king kapat ng aldo nobena ng Birhen ng Dolores. Kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya. Para king first sacerdotal anniversary ng kekatamong kaluguran, Reverendo Padre Jerome C. Roque. Apostolado ng Panalangin Officers and Members, Eunice, Michelle and Fatima Gonzalez, Ans Jaira, Kira and Kian Gonzalez, Arvin Roncal. Para king birthday blessings dari Sheena Lumba, Rodolfo Gonzalez para king 60th birthday. Para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Maylin Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Disevi Tamin, Angelito Valencia Jr., Tricia Yuyuy Ko, Daniel Elijah De Vera, David and Edelwina Miller and family. Para king malagwang kapaldanan dari Danilo Lim, Joy Lim, Jasmine Lim, Renato Malo, Enrique Enriquez, Beth Bitug, Dennis Bitug, Ella Bitug, JB Bitug, J.Har Concepcion, Melody Concepcion, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Consuelo Mendoza, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Joel Gunlayo, Enric Gander Cabral, Nazareno Abling nga, Wenceslao Paule Sr., Honorato Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Emiliano Sr. and Eustaquia, Gregorio Sanggalang, Oniriano Reyes, John Reyes, Manuel Reyes, Gunigunda Reyes, Fernando Arzilia, Emiliano Pineda, Florentina Pineda, Mirna Torres, Consuelo Bitug, Pedro and Rosario Ocampo, Francisco Pangan, Alan Yutuk, at ding Maldang Kaladua, King Purgatorio. Kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe parati kay kayungan. At keka ang timurin. Mayapayabak po kay kayungan. Mayapayabak mo naman po. Abayan mo, king pamagpasalamat, king apong Ginoo, king pabanwan ng grasya, king pamanantabe na kanako, king metong banwa, anting metong apari.
exactly 1 year po ing milabas within this church, ne? May ordain ko po and sinakab ko kay nikimpisamban and I gave my yes to the Lord. Pasalam niyo pa yung tuto pakluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan